Yani kunyitanithio thiini wa matemo ni matemo ma mohoro maria turathi na mbere na gukuhariria tukurehe na njira ndaihu kana ndaya ndikirwo na cihanda thaa imwe na thaa ithatu njitagwo Muriuki wa Mucoki. Maya nimo matemo maria turi namo. Uria wari governor wa kaunti ya Nairobi Mike Sonko ni harite cira igoti-ini ria ngwataniro ya urumwe wa mabũrũri ma Afrika irathiro akienda itua ria kumugiria gukahuranira agiturwo kia uteti riteanirio. Igoti itugiru riatuire ati mundu haguritwo kuma ofici-ini ya muingi ni undu wa mitugo iratwarana na ofici iria ehokeirwo ndagiriire gukuhiriria uramati wa indo cia muingi. Riu Sonko arenda itua riteanirio akinyitirira ati ihoto ciake ni ikoretwo ikiagararwo kuma riria mutatara wa kumuhagura wahandirwo. We have been constrained to seek justice outside the borders of Kenya over issues that could have otherwise been handled by the judiciary arm of this republic. The punishment provided for an impeachment is more permanent than it is in any other offenses. That once somebody is impeached, he cannot hold a public office. You know very well that is a punishment in eternity. Murder, capital sentences under Muruatetu have been reviewed. The purpose of a punishment is to rehabilitate. The Supreme Court was supposed to look at this matter and go deeper to the merits that the process of impeachment at the Nairobi County Assembly was flawed. There are principles that guides operations and conduct of judicial officers, judges, magistrates, and other officers included. These are Bangalore principles on the conduct of judicial officers. It is our instructions that the conduct of the judicial officers who handled this matter, one, they did not uphold equality of all parties that appears before it. Two, they did not uphold integrity of the system, integrity of the parties, integrity of every aspect of our client's case. Tutwara kuria kaunti-ini ya Naikuru kuria maabitha a borithi thiini wa kaunti ya Naikuru nao mahithukitie nguo cia maabitha a mbiraru iria irahithitwo nyumba-ini imwe mwena wa Pangani. Kuringana na komanda wa borithi thiini wa kaunti ino Peter Mwanzo, uthuthuria ni wanjiriirie wa kumenya uria mibuto, mishifi, mihuko gatagati ka indo ingi cia mbiraru ingikorwo ikinyete thiini wa nyumba ya mundu utari utungata-ini ucio. Muingi niguo urakunyaniire mwene nyumba kana indo iria irari nyumba ici thutha uria irahithukirio ni maabitha a borithi. Tulipata ujumbe kwamba kuna nguo ambazo zinafanana kama ni za either za jeshi ama ni za security agency. So hili ni jambo tunataka kuchunguza ili tujue zilifika hapa namna gani na ni nani aliyezileta. Kwa hivyo tunajaribu tulipopata huo ujumbe, of course chief kupitia chief wa area OCS alijulishwa na wakubwa wote wakajulishwa, ndio sababu tukakimbia hapa na tumeweza kurecover kama vile mnazoviona, na tutajiweka katika uchunguzi tujue hizi ndizo zinatumiwa katika kufanya uhalifu. Kwa maana kulingana na ujumbe ule ambao tayari tumepata ni kwamba ni kijana mmoja ambaye anajulikana ambaye ni mkaaji wa eneo hili la Pangani aliyezilete, na huyo kijana kwa sasa ni kama hayuko hapa karibu, amejificha kwa sababu yote hatujui. Na kwetu tunashuku kwamba pengine zinaweza pia kutumika kwa uhalifu kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu mara nyingi unasikia kwamba kuna vitu vimefanyika, visa vimefanyika na watu walikuwa na either uniform ya polisi ama uniform ya jeshi, uniform yoyote, na hilo ni jambo ambalo kuendelea mbele tutalikubali, tutaendelea kukaza mkazo. Kofia ni moja, ni mbili, kofia ni mbili, kuna jango shirts mbili, kuna jango trouser, kuna jango bags, kuna webbling, that is straps zile ambazo zinatumikaga sana kwa askari wakiwa either vitani. Tunazipata hapa pia. Kuna pouch
na pia kuna kitu tunaita ground sheet. Ni nyingi kulingana na hizi inventory. Lakini hizi vitu hazitumiki tu kwa raha, hapana, zinatumika kwa kazi. Kogene kumuni ni wa President Daktari William Ruto muthenya wa muthi ni ahudurite kampeni ciake kaunti-ini ya Nairobi akianjiriria na gicigo kia ubunge gia Kamukunji. Kaunti ya Nairobi iragucanirio ni miahu yothe ya uteti ni undu wa uingi wayo wa kura. Ndari cia commission ya ithurano na mihaka ikionania ati ikoragwo na aikia a kura milioni 2.4. Pamoja tarehe 9 mwezi wa 8. Jameni, mimi naomba kura ya huyu gavana wetu anaitwa Sakaja. Wapi kura ya huyu kijana anaitwa Sakaja? Wapi kura ya Sakaja jameni, nione kura ya Sakaja. Huyu kijana amezaliwa hapa Ngara, anatosha ama atoshi? Huyu jamaa anaelewa Nairobi ama haelewi? Mimi nauliza nyinyi, muliona interview? Kwa ile interview muliona nani ana degree na nani ako na degree? Na ombi langu kwenu ni kwamba tujitayarishe, tujitokeze kwa wingi, kwa sababu tarehe 9 tunataka kura ambayo itapeana ushindi kwa William Samoei Ruto. Siku 20 ndo zimebaki, mwanze kuheshimu hao wananchi. Mambo ya kunyanyasa wananchi muache, ama niaje? Sio hiyo. Ukiona Kanzo akuwa na kuuliza biashara yako iko namna gani na nikusaidie namna gani, zile magari zile Mariamu wanachukua kina mama sokoni, zile mapika wanabeba watu, kama kuna mtu wa scrap metal hapa, tarehe 10 ulikuja Ziti ulimchukua hiyo magari, hiyo magari imechakachaka. Kuma Nairobi tugutware kuria Kajiado kuria atongoria kaunti-ini ya Kajiado marathingata thirikari enyagi uteithio wa irio kuri muingi na nginya mahiu matũra-inĩ matiganĩte maria magomeirwo nĩ ng'aragu thĩinĩ wa kaunti ĩno. Matongoretio nĩ mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa governor na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee David Nkendienye na mũrunae ũrĩa ũretha gĩturwa gĩa Senator Moses Ole Sakuda. Atongoria marenda thirikari ikinyanĩrie mũbango wa kũgũrĩra arĩithi mahiũ mao nĩguo mehererio mũrigo wa gwetha gwa kũrĩithia. Ule mradi wa offtake wa mifugo uharakishwe kwa sababu watu wameumia. KMC isaidie watu. KMC isaidie watu. Tusingoje mpaka dakika za mwisho. Ndio maana unaona watu wetu hata ng'ombe kule Kajiado West, ng'ombe za huku kote zilikuja, hata nyasi imeisha huko, wengine wameenda mpaka Tanzania. Na watongoria aria marendia mito ya Azimio la Umoja One Kenya Alliance gĩtaro-inĩ gĩa gatagati nĩ mathiĩte na mbere na kũrikiria ngumo ya mũtongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga hamwe na mũtirithia wake Martha Wangari Karua, mũno makĩria kũrĩ ndũrĩrĩ iria ciumĩte kũraya gũkinyanĩria iroto cia mĩaramano thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu. Atongoria mehĩtĩte gũkinyĩra na kũiguithia gĩcunjĩ kĩnene kĩa aikia a kura a Kiambu arĩa maciarĩirwo kuo na nginya agũka nginya mĩri ya Odinga ĩrũme. Mimi najua hamwezi hata pata basari. Hiyo nimejua. Kwa sababu mtu akipewa basari anaenda kuangalia wale watu anajua. Hata hawa wetu hawa wa Kikuyu wakikuambia si wale watoto wa maskini wanapewa basari. Wale wanapewa basari ni wale wa matajiri. Sasa sisi wa Masai tunasikia neno ya watu wanasema hatupangwi, hata sisi hatupangwi. Kwa hiyo sisi wa Masai tumeamua moja, tuko nyuma ya baba na mama na rafiki yangu Nyoro. Mimi nimezaliwa pale Majengo, Magoko. Hapa mimi sikujua mambo ya Jerry ama Motoa ama Atieno na Naliaka. Kwa hivyo mkinipatia kiti, mtaona ya kwamba ofisi imefunguliwa kila mtu.
Tharĩkĩra iria ikoretwo ikiumĩra mahinda kwa mahinda kaunti-inĩ ya Lamu irerĩkana ikoretwo igĩcogerwo nĩ wagi wa taito ũhoro ũrĩa umbũkĩte hĩndĩ ya mũcemanio wa atongoria a ũgitĩri na ateti mwena ũcio. Kũratuĩka tharĩkĩra ici ikoretwo ikirongoreria gwĩkĩra aikari a Lamu guoya mathame kuma mĩgũnda-inĩ yao ĩrĩa maugĩte matigĩirwo nĩ maithe mao mĩaka mĩingĩ mĩhĩtũku ĩndĩ matirĩ magĩa na wĩyathi wa kũmĩhũthĩra. Ziko alert related security incidences. Kama kwa mfano zile ambazo zilitendeka mwezi wa kwanza na mwezi wa pili, hii sehemu yetu ya Mkunumbi, sehemu za Widho na Juhudi. Kama mwaka wa 2014 wakati tulivamiwa hapa Mpeketoni, maduka yalivunjwa, watu wakauawa. Hofu ambayo kubwa ilikuwako ni watu wahame waende bara kwa sababu ya vile tumepigwa. Ukija unakuta huna plot kwa sababu utadai na nini na huna hatimiliki. Na tatizo la usalama likitokea, likichunguzwa, ikitajwa jambo la hatimiliki inatokea, inakuwa inatajwa. Leo hii safari ya kusuruhisha hiyo jambo la usalama inaanza kufikia matunda yake, na ni safari ambayo chairman wa town amesema mumetembea kwa miaka 34 kuanzia 1978. Tutakujenga university ndani ya Lamu County inshallah. Tutakuwa na university towns ambayo itainua uchumi wetu. Hao vijana watakuja from all over Kenya kusoma hapa, na wetu pia wakisoma watakomboa nyumba, wataingia maduka kununua vitu, biashara zitaenuka, si ndio? Kula iharo-inĩ na kuwa Stanley Waithaka Mburu wa kuma Leshao Pondo Nyahururu ni arahotanire ihenya na arahotithia Kenya kuhotana ngerenwa ya fedha mahenya-inĩ ma mita 10,000 thutha wa kũrĩkia arĩ wa kerĩ thĩinĩ wa final ĩrĩa irahotirwo nĩ Joshua Cheptegei wa bũrũri wa Uganda. Mburu arahũthĩrire ndagĩka 27 na sekondi 27 na ararĩkia arĩ wa kerĩ regia ya kũhĩngwo maita merĩ kĩharo na aragwa rita rĩmwe no arahota gwĩcokanĩrĩria na kũhotanĩra Kenya ngerenwa ya gatatũ. Mutengeri Ruth Chepketing, Judith Cheptum na Angela Tanui makaigira kiharo na shahadathi na shana ndagĩka 15 muthenya wa rũciũ rũcinĩ kumatha ũhotani ihenya-inĩ rĩa marathon mwena wa Tumia. It's the best performance we've ever seen from Joshua Cheptegei. Macio nimo matemo marĩa tũrĩ namo ma ithaa rĩrĩ maya na njĩra ndikiru kumamũkĩra na ciahada thaa 1 na thaa 3. Twagũcokeria ngatho nĩ kũnyitana ithuĩ njĩtagwo Mũriũki wa Mũcoki, tũgũtiga thĩinĩ wa Mwegangaro. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. No higorie eni wow dia tajira ni wathukiria meka kana mundu athukiria mudi no ucio hindi ciothe athukagiria mudi ndamuona no nginya ndakare tigwa kumuhinya. Go back to school the authentic Kenyan way with the Naivas Back to School. Naivas saves you money. Rora, reke twari uhoro wa fegi kana twari uhoro wa iroto citu na matanya. Iroto ciaku na matanya angĩkorwo hana ta Louis ni ũgwĩkĩrĩra kũnjũrithia no hũthũ, kana hihi hana ta Dan mũndũ wĩna family na mũbango. Gũkũ Diamond Trust Bank
yajagia na kiroto kimwe itanya rimwe ku deposit rate rimwe na ihuthira rimwe twi hamwe reke tuhotithie na tukuiga mbeca na ithuĩ twĩhoke